tong sini mantai sokai no sini je mantai sokai no violation khlai tong mano nugui sini TPF ni bising tik khlai TPF ni president ni bising tik khlai jong abono jong soi tong mandia abni bagai jong tini high court ni togar no bukhainani ready mangkha ma bukhaika ke jong nukha TPF tam samung khlai jong tin ta case khlai jak jong supreme court ni dogaro Tripura ha ni Tripura borok dofa ni naharmung tei future no wan sugoi TPF NRC case khlaijak passport amendment bill no tui case khlaijak abon pore citizenship amendment act no tui jong case khlaijak TPF port founder TPF no puila Tripura hani borok rok no lama phunuknai TPF no lama phunuknai tei TPF ni bising tui khlaina bujot no lama nobo ke jong nukha robo NRC case khlaimano tui NRC case supreme court ni notice by Tripura hawo kaisa saklaimung rijaka NRC case hobo noro abono case thungpaidi hinoi je supreme court bai saklai jangmani bising tui tabo suk jora supreme court obo Tripura government ni bising tui khlaioi chini case no borok thungmaya ni bagoi aro ni hoite borok no counter file ni outside of jaka tabuk jong ora nai di kaisa chikon sa case ADC election no tui je jong TPF ni bising tui khlai je jong 1 tarik November jong case khlaimani tabuk suk jora Tripura election commission tei Tripura government ni bising tui khlai tabuk suk jora abono on notice ni jawab rimaya counter file khlaimaya ke jong nukha srai tam ni bagoi Tripura hani Tripura sabusarok ni mantai soktai je ADC no chini je ADC election no borok occupied khlaioi chini mantai soktai no borok oro tabu segoi matoni kaisa phatar hani borok no oro ADC o asugri oi oro ni naikol phang songoi matoni jong abono gosimaya jong legal justice legal fight khlai thanai TPF Tripura ha Tripura sa dofar ni mantai soktai no tui jong tamo movement khlaina nang jong khlai thanai amni bagai jong tini supreme court high court jong nukha chief justice bai jong je election commissioner no high court ni chief justice tabuk saklai rikha tei 1 week borok no jora rijako next 2 days dewono tini ni je final hearing na tongmani next 2 days dewo hearing na final tomung no next 2 days ni bisingo borok oro counter file khlaimaya hangkakai sini case no jong no buji sinai tabukle tei oro illegal tongnai rok chini je Tripura sa dofani je mantai soktai no tui je segui tongna naine rok o court ni je choba je